Poštovani gledaoci Preporodovog podcasta, srdačne pozdrave šaljemo iz Islahijeta, Doma Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Danas imamo zaista posebnog gosta. Čovjeka koji je svoje ime ugradio u jedno posebno vrijeme fudbala, vrijeme kada je se igralo srcem, bez mnogo kalkulacija i kada su sve prave vrijednosti nosile i na terenu i van njega. Naš današnji gost je fudbaler Fudbalskog kluba Sarajevo, kapiten jedinstva iz Brčkog i neko koji iza sebe ima jednu veoma bogatu karijeru, a još bogatije životno iskustvo. Gospodin Hamdo Radeljaš. Pričat ćemo o njegovim počecima, o fudbalu kakav je nekad bio, o svlačionci, velikim utakmicama, ali i o tome kako se danas gleda na sve to iz ove perspektive. Hamdo, dobro nam došli. Kako ste danas i kako provodite dane? Na prvom mjestu hvala vam na pozivu i zadovoljstvo mi je da danas da se družimo i da iznesemo određene mišljenje. Pravo da vam kažem, ja sam u duši sportista. I sport tako i doživljavam. Imamo jednu veliku nesreću, konkretno na primjer Brčkog distrikt kao distrikt nije ispoštovao, nije odradio određene stvari što je trebao da odredi s obzirom na ovaj financijski kapital koji mi imamo. Tako da nisam pravo kažem, malo sam se povukao, nisam uopće zadovoljan s tim, zbog toga sam u izolaciji, ja kažem, sam sebe sam stavio u izolaciju. Uglavnom provodite penzionerske dane u miru i rahatluku. Da, upravo tako. Imam, hvala Bogu, imam dva unučića, imam unuku i unuka. Imamo na lokal gore, malo se bakćemo oko njega, tu provodim vrijeme. Iz sporta sam se isključio jer sam vidio da me nema tu, jednostavno možeš samo da doživiš moždani udar i tako nešto. Razumijem. Volio bi ovo današnje druženje i današnji razgovor da započnemo tim nekim vašim počecima, o tom da se vratimo malo u vaše djetinjstvo. Kako je to izgledalo? Kako je izgledao taj tadašnji fudbal? Gdje ste počeli te prve korake? Da li je to bilo možda u mahali, u školskom nekom igralištu, na nekoj livadi? S obzirom da imao sam informacije, znao sam u Raje, smo znali da se primaju pionire, da se prima nedeljom popodne, da se vrši provjera ta. Izašli smo, došli smo nas petorica, naša ekipica, kažem, na Koševu, na betonu je bio ograđeno, mislim, obilježeno je malo igralište i tu smo igrali maltene Raja protiv Raje. Da bi poslije možda jedno pola sata došlo do prekida, jedan od trenera, nisam znao da je to Mladen Stipić, došao je do mene i pitao me za ime, prezime, godište, tako da je bio to taj početak i rekao mi u utorak je trening, dođi. I takav je bio početak, znači od pionira do prve ekipe sve se prošlo na tom Koševu. Da, razumijem. Znači možemo reći da je Mladen Stipić bila ta osoba koja je prva primijetila nešto u vama. Pa da, Mladen Stipić, s tim da je bio Srboljub Markušević, isto jedan od trenera tu. Poslije došao je Mirsad Fazagić, tako da je to bio jedan sklop stvarno bivših fudbalera, poslije trenera. Tako da je sve kad se analizira, znači bili su ljudi iz te branše koji su mogli da ocijene i da procijene. I da prepoznaju talent. Da, upravo da prepoznaju talent. Tako da je bio taj početak i u tom bio, poslije su me registrovali, tako da sam igrao za pionire, poslije za omladince i tako to. Da li imate osjećanje, da li pamtite taj prvi dolazak u Fudbalski klub Sarajevo? Pa pamtim, u svakom slučaju da pamtim jednog Haseta, jednu legendu Sarajeva koji je na Bašarši otvarao novu čevabdžinicu, devetku, pa je nas i pozvao i kažem od Đuture, sve nas je pozvao. Okupio ekipu Raju. Upravo, okupio Raju od prve ekipe do pionira. Tako da imati fini suvenira u tom kontestu. Da, legenda Hase. Da. Znači već to tada postaje jasno da vama fudbal postaje jedna ozbiljna priča. Da počinjete i da ujedno igrate iz ljubavi. Ma da, jer jaka je konkurencija bila. Na primjer, da bi došao na Koševu, da gledaš prvu utakmicu, prvu ekipu, dođe 50 pionira,
a treba da izabere 10 pionira da dofaćaju lopte. A bila ti je čast kad dođe, znači automatski ulaziš na igralište, da dofaćaš lopte, sve su suveniri određeni kad čovjek se kad vrati malo film nazad, sve ima svoje značenje. Da, naravno, to su neka lijepa sjećanja, lijepe uspomene nekog dečaka od 13-14 godina koji je imao privilegiju da bude iza gola i da dofaća tada već legendama. Kako da gledaš određene igrače o kojim si maštu. Da li se možete sjetiti tih nekih prvi treninga u Sarajevu? Kako, da li su bili jaki, da li ste mogli posle kao dječak koji je već... Ma treninzi su bili, da se mi razumijemo, treninzi su bili isplanirani, sve to išlo studiozno. Na primjer, jedna stavka je bila, izađemo na trening, Srbo, baš taj Markušević, uđe poslije u slačionicu, pregleda svima džepove, kome nađe cigare u džepu, dobio je 2-3 šamara i bilo je na vratima. Znači, od samog starta bilo je disciplina, rad, disciplina. Izađemo, iznesemo lopte, sošku sa loptama, da je neko dirne, uzme loptu pa da je nabije gore, kako nema. Znači, spremi se kopačke 15 minuta prije treninga, morao se biti spreman i ispred slačionice. Da. Soška se nije smjela pipnuti. Možete nam nešto više reći o tom vašem prvom ulazak u te profesionalne vode, kad ste potpisali ugovor? Kad je to bilo? U kom periodu? To je bilo ponuđen mi ugovor poslije Evropskog prvenstva u Švedskoj, gdje je Jugoslavija osvojila, gdje smo osvojili drugo mjesto viceprvaci smo bili Evrope. To je bilo 74. 74. godine. S tim da kad sam se vratio, ponuđen mi ugovor s tim da ugovor se potpisivalo na 6 godina. Meni su ponudili ugovor na 5 godina s obzirom kao reprezentativcu i s tim da sam imao premiju od 5.000, jer juniori nisu dobijali dinara. A vi ste sada imali neki 19 godina, je li tako? 18 godina sam imao. 18 godina. Tako da ali prije toga potpisa imali smo ručak, ja i Zoran Lukić koji je isto bio reprezentativac sa mnom, imali smo ručak na Koševu, na restoranu. Imali smo ručak, svaki dan smo imali ručak tu. No. Tako da znači odmah se računalo na nas. I taj ugovor sam potpisao na 5 godina. To su moj prvi izlazak na teren kao prvotimca bio je u Mostaru protiv Veleža. Mostaru protiv Veleža. Igra desno krilo, igra Topić, legenda bio, nema znalaz, brz, a desnog beka igra Ristić, Aleksandar Ristić. Znači uigran tandem. Topić krene prema Ristiću, ja za njim, a gurne mu dubinsku loptu i pored mene ode ko vod. Znači bio je veoma težak protivnik za čuvanje. Veoma težak, međutim, ja kažem, sretna mi je okolnost, znao sam ipak, imao sam dobru školu, znao sam se postaviti i hvala Bogu, bio sam startan, imao sam tu brzinu. Ono što je veoma bitno i za odbrambenog igrača, što vas isticalo u odnosu na druge. Rijetko mi je ko mogao, i tad mi je rijetko ko mogao pobjeti, s obzirom da sam imao dobar klizeći start, imao sam dobar start. Da li imate možda osjećanje koji vam je u vašoj karijeri bio da sam najteži protivnik za čuvanje? Pa bilo je tu, imao na primjer, čuvao sam Pižona, Vladimir Petrović, Pižon. Turudiju, na primjer Zovka Beograd, Lerinca iz Vojvodine, bilo je to više ti krila, našto krila, jer ja sam igrao na toj poziciji gdje su me, iako od samog početka sam i u juniorima našao, imao sam tu slobodu, s obzirom da sam imao taj kvalitet, da sam mogao da izađem i da se vratim. Da se vratite. Tako da smo to praktikovali. Da, imali ste priliku da igrate zaista sa velikim legendama jugoslovenskog fudbala. Da, igrao sam protiv jednog Popivode, protiv Santrača, protiv određenih momaka koji su bili u tom periodu, bili su legende. Mislim, legende, bili su Popivoda koji je bio reprezentativac u tom periodu, igrao sam protiv njega. A je li imate nekog igrača kojeg bi možda posebno izdvojili kao neki od omiljeni igrač s kojim ste volili da igrate?
Mislite, protiv koga sam volio da igram? Protiv koga ste volili da igrate ili možda neki vaš saigrač u klubu? A u klubu? Pa u klubu, na primjer, mene je ne oduševljavao, nego je stvarno jedna legenda Edhem Šljivo. Edhem Šljivo. Koji je imao strašan lažnjak. On kad zamane, nema šanse da se ne okrene čovjek. Jer ono što sam kod njega vidio, nikad poslije nisam, samo što je poslije, u poznim godinama su ga ne otkrili, nego su ga ubacili u reprezentaciju. Ali strašan igrač bio. Zanimljivo. Omladinska reprezentacija, bili ste... Da, imali smo super, baš vidjet ćete ovdje, imali smo super generaciju s jednim Krančarem, s jednim Milošom Šestićem, gdje je Pavkovićem i Vujkovom. Imali smo stvarno super selekciju, s tim što imali smo taj u finalu smo izgubili od Njemaca, izgubili smo 1-0, pa smo bili vice prvaci Evrope. Inače, generacija stvarno je bila, jer vidite imaju po natpisima, generacija spremna za uspjeh. Tako da... Generacija koja je obećavala. Generacija upravo to, koja je stvarno bila... Bili smo na Evropskom prvenstvu, smo otišli bez poraza. Na Maksimiru smo dobili zadnje kolo, dobili smo u Mađarsku 3-0. Vratio bi se samo, kako je došlo do toga da vas zapaze i da vas pozovu u omladinsku reprezentaciju? Da, jer prvo u Zaječaru bio je turnir Republika. I ja sam izabran bio za selekciju u Bosni i Hercegovini. Na tom turniru, taj Ante Mladinić koji je bio selektor, on je birao ekipu za Evropsku prvenstvo, u stvari omladinsku reprezentaciju. I ja sam poslije dobio sam poziv u klub došlo je dopis da sam ja pozvan za reprezentaciju, tako da sam bio sam na tim pripremama, bili smo na turnirima, bili smo više turnira, smo odigrali po Evropi, počeo od Francuske, Španije, tako da je tražio ekipu i pravio ekipu za Evropsko prvenstvo. S tim ja sam bio sam oštar, bio sam brz i sjećam se jedne utakmice baš u tom Zaječaru kad su pozvano bilo, igramo protiv Zaječara njegove prve ekipe i sad desno krilo je čovjek gotovo 2 metra, momak jak, i lopta između mene i njega, ja kad sam ušao u njega, ja sam 2 kruga, koluta sam nazad napravio i Ante Mladinić pokojni kaže evaki mi trebaju. Kaže, evaki mi trebaju. Nikad me više bilo je, znači, pozvao normalno nove igrače, mijenjao je ekipu, tražio ekipu za Evropsko prvenstvo. Nikad mene nije mijenjao. Uvijek sam bio konstantan. Uvijek sam bio standardan. I poslije sam bio izabran, kad sam počeo da igram za prvu ekipu Sarajeva, izabran sam za mladu reprezentaciju Jugoslavije. Da. Pa upravo jer imao sam taj pravilan razvoj sam imao. Ja zato kada napravio sam jednu veliku grešku, moj odlazak iz Sarajeva bio moja životna greška, s obzirom da poslije se nisam mogao vratiti u te vode, s obzirom da sam napravio ugovor na 4 godine, bio sam prevaren na 4 godine. Vratit ćemo se na tome, ali evo, volio bih da malo više kažemo o mladoj reprezentaciji. Da li imate neko putovanje gdje se održalo neki turnir gdje je bilo zanimljivo? Pa za mladu reprezentaciju bio sam u Indoneziji. U Indoneziji bili smo za mladu reprezentaciju gdje isto tako igramo protiv Indonezije, 70.000 ljudi na stadion, jer nakon kad se razmisli, naprimjer, nakon što sam igrao najviše pred 10.000 kad dođe Zvijezda ili kad dođe Hajduk i nešto, 10-20.000. Na Markani sam igrao, naprimjer, pred 30.000. Ali na Maksimiru isto prije jedno 20.000. Sam igrao na svim tim velikim stadionama naše bivše Jugoslavije. Ali velika razlika kad ti dođeš na stadion gdje imaš 70-80.000 ljudi. Pa to je i u Indoneziji isto. Protiv Indonezije je bilo 70.000 ljudi. Da, jer tokom igranja Zlatnom kupu, je li tako? Ja, Zlatni kup Nehrua. Nehrua. Igrali ste isto tamo i imali ste priliku i da se susretnete sa premijerkom Indije. Pa ona je otvorila igre. Ona je sišla, bio direktan prijenos, je normalno bio pun stadion i ona je sišla među nas, otvorila igre, sa svima nama se rukovala, pokojna Indira Gandhi.
Ne, mislim i to je stvarno da vidiš premijerku, vidiš je pred sobom, ona pruža ruku. Da, veoma impozantna ličnost, pogotovo u cijelom svijetu i to je isto sad imate tu jednu usmenu lijepu. Jer Nehru, Tito i Nehru, oni su bili nesvrstani upravo, to je bilo u njihovoj režiji. Volio bi sad malo više da se osvrnemo na odlazak iz fudbalskog kluba Sarajevo i poziv da igrate za fudbalski klub Jedinstvo iz Brčkog. Znate, u čem je stvar? Ja sam u klub došao i ne znam da je zadnji dan prelaznog roka. Došao sam u klub po platu, da dignem platu. Ulazi na vrat, Svetozar Vujović pokojno, pozdravimo se, kaže on, eto kao ode nam Vule, a Višnjevac je, Vukašin Višnjevac, bio nam je trener. I on je rekao, ako ne budem za 2 godine igrao za reprezentaciju, on nije trener. Dolazi Vule, kaže, eto, kaže, ode nam Vule, gdje ode u Veleže. A za ekipu, od sinoće, Dajđa, a to je Muzurović, čovjek, on je kao trener prve ekipe. A taj čovjek, ja sam ga naslijedio u toj ekipi. Međutim, kad je rekao, ja kažem da nemam ja ovdje šta tražiti. Znam da je imao protiv mene određene, ne respekt, ne poštovanje, nego bilo mu je krivo, ja nisam učestvovao ni u čem. Ja, cijenio vas je. Da, njegov ispadanje, jer sam ošao, bio sam u armiji, vratio se iz armije, on je bio trener druge ekipe i stalno je protiv mene nešto rovario čovjek, ali nemam pojma, stvarno, mislim, ja nikad nisam konfliktna ličnost i nisam kaže, eto, ja dječački, naivno, onda nemam ovdje šta tražiti, onda rekao, ja bi da idem iz Sarajeva. Koliko ste imali već sada godina? 27 godina. 27 godina. Kaže meni Vule, kaže, Radaš, o čemu pričaš, ti si naš najperspektivniji igrač. Ovaj na vrata ulazi. Mislim, splet okolnosti, nesretni, kaže, na vrata, kaže, šta ima, evo, kaže, Radaš traži da ide, kaže, to je njegov izbor. I vi ste tako i odlučili da napustite? Stvari u tome imam predstavnike iz Leotara, mogu da idem samo u drugu ligu, iz predstavnice Leotara i iz Jedinstva. I dogovorim se s predstavnicima iz Leotara da se nađemo u hotel Europa. Rekao, otiću kući pa se malo konsultujem, da sam ispošao to, ne bi nikad otišao. Međutim, posle njega dolazi Čamil, Fejzagić, rukovodilac fudbalskog kluba Brčko. On dolazi i sa mnom u diskusiju, šta bi ti, ja sam i rekao neku cifru, pravda, da vam kažem, na primjer, kaže meni sačka malo, ode u drugu kancelariju, vrati se poslije 5-6 minuta, kaj meni dogovorili smo se, pruži mi ruku čovjek i uzem mi papire. Nisam ošao kući, u mene otac, svi pobiti otac. Pustište mi dijete sad kad treba uzimati pare, sad ga bi njega pustili. Jer, kako sam ošao sam jednostavno bez imalo razmišljanja. Došao sam u Jedinstvo, potpisao sam tu ugovor, dogovorio sam na 6 mjeseci aneks ugovora. Međutim, poslije 6 mjeseci, moja prva utakmica, igramo ovdje protiv Novog Sada, dobijemo Novi Sad 1-0, ja igraš utakmice. Posle te polusezone dolazi Đorđe Gerum iz Slobode, on je Murat Sjenagić koji je bio dekan ovdje, a predavao je u Tuzli. Došli su kod mene u stan, Radlaš, eto, jesi za Slobodu. I odem u Tuzlu, potpišem ugovor sa Slobodom. Međutim, ovi ovdje angažuju komitet, angažuju savez, kradu nam igrače pod ugovorom i propadne mi ugovor. Ali znači, to isto dokazuje da ste bili veoma bitan igrač ovdje i za fudbalski klub Jedinstvo. Pa u svakom slučaju, jer sam... Borili su se za vas. Ja mislim da sam jedno 5-6 utakmica, sigurno sam bio igrač utakmice u Jedinstvu u toj prvoj. Koliko je tada, možete li procijeniti koliko tada Jedinstvo to vaše vrijeme značilo za jednom običnom čovjeku u Brčkom? Da li je bila posjećenost na stadionu velika? Da li je Raja pratila fudbal? Pa prosjek je bio, ja mislim, jedno 4000 da je bio u Brčkom na ovome, jer kad se zna da Sloboda nije imala tu posjećenost. Sloboda iz Tuzle. Da, s tim što je, na primjer, Jedinstvo je stvarno bilo jedan klub gdje je bilo respekta, gdje sve što sam se dogovorio s Jedinstvom ispoštovano je. Znači u Jedinstvu je bilo, ako ti je premija dogovorena, ako je premija sutra, premija je sutra. Ako je prvi subota, nije se čekao ponedjeljak, nego je u petak bila isplata. Znači bili su korektni u odnosu maksimalno. Što se tiče financija, što se tiče, vjerujte mi, ja odem poslije toga u jedan period,
odem u Sarajevo i sad na čarši kod Piketa, Mujkića, rada se naša skupljala i Sarajeva i Želje, normalno sve su ovo igrači. I pričam onako, ja kad kažem kako prolazim u Brčkom, kakve imam primanja, oni se ovako samo izmjeraju ko ovaj folira, vjeruj mi, ovaj folira priče. Ne. Znači, tada su i igrači u jedinstvu imali možda i bolje uslove nego prvoligaši u Želji. Pa ja sam imao, evo, brat mi je poslije igrao za šampionsku ekipu, vjeruj da sam bolje prolazio od njega. Da. Jer Sarajevo kao Sarajevo uvijek je bilo, ja znam, pokojni Vuja, ako treba kaput, evo kaput, ma čekaj Vuja, ne živi se od kaputa. I jala. To je jedan od razloga bio, uz tu posjećenost, uz tu što ljudi kao ljudi volili su, stvarno ovdje su volili i sportiste i... Pa možete li opisati kakav je bio osjećaj kad izađete pred domaćom ovdje publikom, ovdje u Brčkom? Pa u svakom slučaju fin je uvijek osjećaj kad ljudi pozdravljaju, meni i danas pojedini ljudi koji me znaju otad i vjeruju s jednim respektom, s poštovanjem i sad doživljavaju. Da, zaista lijepe uspomene. Lijepe uspomene, tako da kad se sve analizira i to je bio jedan od razloga mog ostanka u Brčkom. Da, vrijedi spomenuti također da ste vi i 81. godine postali sportista godine ovdje u Brčkom. Ali to je nosi jednu veću težinu jer znamo da u Brčkom je tada fokus bila odbojka, Ma kako kajak. Da ne, ja sam prvi fudbaler koji je bio sportista Brčkog. Jer uvijek je bio ili s kajakanu ili za odbojke, jer su bili prvaci države, bili su prvoligaši, jedinstvo je bilo druga liga. A te godine sam bio za tu amatersku reprezentaciju. Dijana, poslije ćemo. Jer te godine sam pozvan za tu reprezentaciju u Indiju. Za mladu reprezentaciju Jugoslavije. Da, bio sam kapiten jedinstva i jedinstvo imalo najveći uspjeh u toj posljednji. Bili smo treći. Te godine smo bili treći u drugoj ligi. Jedinstvo je klub koji je uvijek se nekako tavorio, borio se za ulazak u drugu ligu i opstanak u drugu ligu. Te godine moja generacija, mi smo bili sa Đokom Kačunkovićem, trenerom, bili smo treći, nije bilo baš, ja mislim da u ovom periodu imali smo sve uslove što se tiče financija da uđe se u prvu ligu. Međutim, nije imalo interesa. Ne znam, neka je sprega bila da nisu imali interesa da uđu u prvu ligu. Da Brčko bude prvoligaš. Da. Zanimljivo. Ja kažem na nesreću. Iako sve kad se analizira, sve sam imao te komponente da bili smo dobro plasirani u to. Ja sam bio kapiten jedinstva, igrao sam za tu reprezentaciju, jer jedini sam igrač koji je bio igrao za amatersku reprezentaciju ikad. Mislim, ima i statistika, nijedan igrač, jer ja imao sam svoj pozadinu, igrao sam za omladinsku bivše Jugoslavije, pa sam igrao za mladu reprezentaciju bivše Jugoslavije. Znači, samo nisam igrao za reprezentaciju. Da sam ostao u prvoj ligi, da sam ostao u Sarajevu, nema šanse da ne bi igrao za reprezentaciju. Sam imao pravilan razvoj, imao sam jednostavno. Znači, sam bi se dograđivao. Da. Ali eto, spletom okolnosti, desilo se što je se desilo, okej. Ovako. Recite mi sljedeću stvar, koliko ste odigrali utakmica ovdje za jedinstvo? Pa vjerujte mi, što se tiče statistike, nisam, ali odigrao sam, znači jedno neka 10 godina, 8-9 godina sam odigrao. Da nisam, da sam jednu utakmicu pauzirao zbog kartona, jednostavno imao sam taj kontinuitet. Bio sam oštar, ali nisam bio sklon povredama. Da, zanimljivo. Da. Nakon toga odlazite u inostranstvo, tako vaš mlađi brat Ferid Radiljaš, on je također bio fudbaler. Da, međutim, mislim, kad se vrati analiza, mislim, žal za Sarajevom postoji, mislim, u onom periodu. Poslije sam imao poziv iz Altaja iz Izmira, u Turskoj. I otišao sam tamo sa menadžerom i sad bila je priča, a u tom nekakvom periodu Hatunić je iz Partizana otišao u Tursku.
pa je nešto i tamo zeznuo, da li je uzeo je tu svotu koju je trebao dogovoriti i vratio se u Beograd, prevario ljude. I sad ljudi ne daju odmah pare, nego kao u ratama, zna. I bio sam tu 2-3 dana i razmišljao, hoću ili neću, ovaj mi je anđel duše savjetovao me, čuješ, uzet ćeš bolje, jače pare, drugi ugovor, znaš, ono. A ja sam taman, nekako sam bio otvorio kafić u Brčkom i jednostavno vratim se, ne odem, tu sam pogriješio, jer uzeo bi najvjerojatnije bi u Turskoj igrao 65 godina, uzeo bi sigurno dobre pare, znaš. Tako da, jedan od većih mojih kiksija posle Sarajeva je bilo taj neodlazak. Neodlazak u Tursku. Da. A odlazak u Francusku? U Francusku sam otišao posle ovog nesretnog rata. Mislim, u tog rata, pošto je Ferid je bio tamo u Francuskoj, igrao je tamo, imao i svoj restoran u tome Montbelliaru. Tako da on došao u Budimpeštu, došao je po mene. Tako sam izašao. Tako da sam poslije igrao sam u tom Montbelliaru, u gradu gdje on imao, igrao prvi moj klub u Francuskoj je bio taj. Međutim, znaš šta je, kad dođe sa 38 godina, kakva prva liga, kakva druga liga, ja nema šanse da, jer u Francuska je preokupirana, puno Arapa, puno Crnaca, sve su to momci nabildani. Možemo izvući neke glavne razlike između tadašnjeg našeg fudbala i stranog u to vrijeme? Pa da se mi razumijemo, svaki dobar igrač koji je ovdje bio dobar igrač, on mora i tamo biti jer mi imamo u sebi tu taj talenat. Ja sam tamo došao do duše 4. liga gdje sam igrao, ali sam toliko uskakao, bez obzira na to, kad dođe predsjednik pa staviti kovertu pred svim igračima, crncima pred tebe. Da, Pape je jedan od primjera gdje može jedan naš igrač sa naših prostora napraviti i ostaviti trag u jakim ligama. Kako da ne, baš prije izvjesnog vremena, možda jedno mjesec dana sam bio u Sarajevu i spletao okolnost, ne znam, u Savezu, pošto tamo bio Merdan i bio se jedan sekretara, i Pape tamo, znaš, i malo smo sjeli i ovako meni kaže, pošto nismo se baš susretali nešto našto, kaj meni ovako, Radeljaš kaže, meni nikad nije bilo jasno kako ti ode iz Sarajeva. Jer sam bio standardni igrač Sarajeva. Njegova generacija, zajedno smo igrali. Kako ti ode iz Sarajeva? Ovako ovim riječima. Čuješ, žal za Sarajevom uvijek je bio, međutim nisam se htio vraćati. Kako danas gledate na današnji fudbal? Pravo da vam kažem, ja sam prijatno iznenađen, s obzirom da nisam vjerovao na naš odlazak na svjetsko prvenstvo. Sretna je okolnost, puno od ovih mladih momaka koji su sad malo iskočili je rođeno i fudbal igraju, počeli su igrati fudbal u njihovim školama. Jer ovdje kod nas, možda priča ko šta hoće, imamo talenta, međutim nemamo pravilan rad. Nemamo pravilan rad. S obzirom da sam bio u toj Francuskoj, imam njihovu diplomu, određen nivo diplome fudbalskog trenera i znam kako rade i šta rade i koliko ulažu. Dok, na primjer, kod nas ovdje talenat je, tamo je talenat sa 13 godina odmah oskoči. Sa 17 godina hoće da igra za prvu ekipu, sa 18 hoće da igra za reprezentaciju, ko što je ova naša djeca sad, mislim. Dok ovdje kod nas jednostavno je ujak, amidža, dajđa, stric. Da li je danas fudbal lakši u odnosu na vaše vrijeme? Da li je lakše bilo postati fudbaler u današnje vrijeme ili možda pak? Ma uvijek je bilo teško postati, s obzirom da je bila uvijek jaka konkurencija. Ja znam koliko je bilo ljudi, konkretno iz mog okruženja, koji su forsirali svoje sinove, da li ovako, međutim nismo imali prođu. Mora i na prvom mjestu i danas, a i ranije, rijetko može da prođe 1-2, da se nekako prošvercuje, ali u principu puno rada, puno talenta. Rad, trud, da. Pored samog talenta bitan je i taj rad na koji se treba raditi. Ja kažem, igrali smo za juniore, omladince, igrali smo na šljaci, smo igrali na koševu. 2 i 3, jedinca i 2 su bili po šljakovu. Ja sam imao, šljake sam imao u nogama ovdje godinama.
godinama jer Uklizite. klizeći, nema na šta se klizeći napraviš. Klizeći start. Da. Ali Da, to su te neka vremena gdje je bilo mnogo teže postati fudbaler, ali i fudbaleri su tada bili mnogo kvalitetniji, igralo je se drugačije. Drugačije se igralo upravo tako, jer cijenio se kvalitet, rad se cijenio, sve nekako su bile zastupljene, te vrijednosti su bile zastupljene, gdje nije moglo se desiti da si kvarnjak, da si da dođeš sa krezanim zubima. Ma kakvi Srbo pokojni, to je zgodno s treninga, baš oni pričali smo jednom prilikom, kad je pionir sam ja, i pričam, kaže on, ko navija za Želju? No. I sad normalno u mene komšija jedan bio vatreni željovac i ja uz njega, ajde na Grbavicu nekad, ja digo ruku, kad mi je pukao čvoku, glava mi se ovako tresla. Tako da poslije, kad je bilo u nekim, pošto normalno, non stop se, poslije svake sedmice se primali novi. Ovi su određeni puštani, a novi su i više kada ko navija za Želju, kakav Želju, samo se okreni glavu. Samo fudbalski klub Sarajevo. Ma da, tako. A Koševo mi je, pošto imamo kuću, imamo na Bjelavama. Koševo mi je daleko bliže od Grubavice. Na Grubavici moraš ići tramvajem, a ovdje za 10 minuta Samo se spustite. Za 10 minuta ja sam na Koševu. Tako da jedan i od razloga taj bio. Kad uzmemo danas, analiziramo igrače u vašem vremenu i današnje igrače, možemo vidjeti da današnji igrači imaju mnogo veće privilegije nego što ste vi imali. Imaju i uslove rada. Daleko imaju bolje uslove rada što se tiče nego mi. Jer danas je sve zasupljeno, sve im je obezbeđeno. Sve, iako konkretno ja ne mogu se poželjeti ni na Sarajevu u onom periodu. Kupovali su, na primjer, kopačke, patike, sve to klub kupovao. Jer nikad se nije desilo da budeš oštećen u nekom kontestu. Sarajevo kao Sarajevo stvarno profesionalni nivo i od ti ljudi koji su bili u klubu, tvoje je bilo samo da radiš, da trčiš i da slušaš. A ostalo sve... Sve je bilo obezbeđeno. U vaše vrijeme nije bilo VAR tehnologije, već danas u današnjem fudbalu VAR tehnologija je itekako prisutna. Šta mislite o VAR tehnologiji? Da se mi razumijemo, svaka čast na tu VAR tehnologiji. Jer ja sam doživljavao sam i u Sarajevu da sam igrao, iako je, da ne ulazim u neke detalje, jer svega je bilo i tad i u prvoj ligi. A sam, na primjer, za jedinstvo doživljavao, odem u Trebinje, igramo protiv Leotara i vodimo 1-0 i zadnje minute se igraju, čovjek pogura između sebe, poguraju se i sve samo padne na penal sviraju. U zadnjoj minuti svira nam korner koji nije bio, a Danilo Pejić bio je golman ovdje jedinstva, a izađe i ufati loptu. Zrilić, centarfor je bio tad. On kad je ušao u njega, lopta mu ispala u gol, lopta ispala iz ruku na centar. Nismo ni krenuli iz centra. Ali zato je bio narodni heroj koji je tu bio svakoj utakmici, da mu ime ne spominjem. I on kaže, dođe do sudije i kaže, ljudi moji, pošteno, samo pošteno, ali Leo da pobjedi. Mislim, svi smo znali za tu izreku. Tako da bilo je svega. Bilo je svega i dobrog i lošeg. Na primjer, imao sam jednu nesreću u Švedskoj kad smo sveli prvo, kad smo bili viceprvaci Evrope, pozivaju mene u Njemačku. Omladinci Sarajeva su igrali u Njemačkoj i sad Srbo, Ante Mladniću, samo da dođemo na avionom do Minhena, doće on po mene. I ja već sam bio potpisao ugovor. I oni idu za Beograd, ja idem za Minhen. I bili smo tu, osvojili smo prvo mjesto na tom turniru, jer ja sam kapiten bio tih omladinaca. I sad se vraćamo vozom, se vraćamo sad za Sarajevo. I na onoj stanici
gurajući se, imao sam 2-3 torbe, neko mi ukrade torbu sa medaljom Evropskog prvenstva. Ono najkvalitetnije što sam od garderobe uzeo, tu medalju, ajde garderoba i ali medalju, srebrnu medalju, neko mi ukrade taj neseri. Baš njega ukrade. I nikada nisam bio mogao prežaliti. Nažalost. Da. Dešavaju se tako te situacije gdje... Pa i taj peh u tom kontekstu, baš da, jer on nije znao, sa koje uzeo mi torbu, nije znao da je moja medalja u njoj. Gospodine Hamdo, sve nas je obradao, učinio sretnim plasman naše reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. Koliko je vama kao čovjeku iz fudbala značio trenutak kada je Esmer Bajrektarević postigao taj odlučujući penal koji nas je odveo na najveću smotru fudbala? Pravo da vam kažem, poslije onoga pogotka, ne da sam bio u nebesima, blaga riječ, ja ko što smatram kod nas 90% što je bilo, jer s obzirom da sam sportista bivši, da znam šta znači, znam, velika je, ja opet kažem, velika je sreća i velika je obaveza, jer znaš šta je, kad daš djetetu do 20 godina da puca penal, možda nije ni svjestan, ko što je najvjerojatnije nije bio svjestan. Svjestan situacije. Nije ni svjestan šta znači taj penal. Ne daj Bože da ga je promašao i da su ispali, nema koga ne bi pljuvu. Prema tome A učinio se nas je svima ponosnim. Ma upravo to, jer ti momci pojedini možda nisu ni bili svjesni šta znači taj penal. Nego on ga je opucao i nije gledao ni golmana, ništa, vidim. Ona prođe ko što je prošla, primjer, i ovaj odozgo kaže, prođite momci. I svaka im čast, mislim, stvarno za respekt. Da. Eto, nadamo se da ćemo imati još trenutaka za slavlje i radost sad na nastupajućem prvenstvu. Ma u svakom slučaju, jer sam odlazak, ljudi moji, većina nije možda ni svjesna šta znači za ove mlade momke, šta znači za savez kao savez, odlazak na svjetsko prvenstvo. Na bosansko-hercegovački fudbal. Da, koja su financijska sredstva koja će se slijeti. Sad, koliko ćemo mi biti tu... Da, ogromni su benefiti koji ćemo... Upravo tako je. Sad, koliko mi možemo to sve odraditi onako kako treba, ali bez obzira na to, ja opet kažem, svaka čast, treba to, jer bio sam na tom turniru, primjer jedan, baš u Švedskoj za tu omladinsku reprezentaciju i bio sam po turnirima i ranije za omladinsku reprezentaciju. Velika su tu odricanja, psihološka je naravno, tako da svaka im čast. Da, potrebna je velika psihološka i mentalna snaga da bi se dostiglo ovo. Kako da ne, što je se postiglo. Ja nisam, mislim, ja pošteno kažem, da je neko, samo, ja nisam, iako kad se došlo do ovog finala, do baraža, ko što se pokazalo, sve je u igri, ali treba doći od toga. Da. Tako da. Ja bi se volio da se dotaknemo jedne zanimljive teme. Dino Merlin jedno od svojih pjesama kaže nisam Maradona ni u lopti, a nisam vala baš ni Radeljaš, a i da jesam Radeljaš i naš. U istom kontekstu imamo i prezime Radeljaš i Maradona. Da, ali stvar u tome je što, na primjer, Dino je Raja do Raje, naš od nas. Ja sam Ferida, ja sam ga upisao u pionire. Da. Znaš, sad, ja mislim da je o meni. U tom, Ferid još nije bio ni sazrio, nije dolazio. Međutim, pa šta ja znam, lijepo je kad neko se spomene u nekom... Ferid je bio oštriji, mislim. On je korpulentniji od mene. Ja sam manji, ali sam zato brzana, znaš. Ali hvala mu u svakom slučaju što ne spomenuo sad, da li je on i u igri ili sam ja u igri, iako ja mislim da sam ja. Ostavit ćemo javnosti da razpozna. Da. Ali eto, lijepo je biti u istom tekstu zajedno sa legendarnim Diegom Armando Maradonom. I sa Dinom, jednom legendom. Da, Dino Merlin, legenda bosansko-hercegovačke muzike, umjetnik naš. Da, neponovljiv i on je. Možete nam reći na što ste najponosniji u svojoj karijeri? Pravo da vam kažem, s obzirom da dugo sam igrao za jedinstvo i moje igranje je
ovdje zaokruženo, na primjer moja ekipa jedinstvo sa mnom nikad nije ispadalo. Jedinstvo je inače, jedinstvo je bilo klub koje je bilo poznato, ulaze i izlaze, sa mnom nikad jedinstvo, kad ima najveći uspjeh smo koji postigli s tim 3. mjestom kad sam ja bio kapiten tog kluba. Tako da dao sam svoj maksimum u ovom klubu. U svakom slučaju, zato su mi ljudi i nagradili, pravo da vam kažem. Otvorio sam rano taj lokal. Bio sam nagrađen za tu svoju privrženost i za svoj kvalitet koji sam ovdje pokazao i dokazao. Spomenuli ste eto, kad već sad analizirate vašu karijeru, da biste neke stvari i drugačije uradili. Taj odlazak iz Sarajeva vjerovatno bi možda se ne bi i desio. Pa, znate šta, nisam jednom razmišljao o tome, to je moja velika greška. Jer sam imao, sve sam predpozicije imao da stignem do reprezentacije. Otišao sam iz kluba gdje dođem bez Moljguja, jedinstvo da pričamo, a druga je liga. Prva liga je prva liga. Iako mogao sam ja i odavde da odem u prvu ligu, to Dinamo iz Vinkovaca kad su ušli u prvu ligu. Oni su došli njih trojica sa mnom obavili razgovor, dali su mi odmah dosoban stan u Vinkovcima i određenu cifru. Međutim, šta ja znam, nisam možda i tu greška mi bila, nisam bio nešto zagrijan, jer sam već imao, sve sam imao ovdje što mi se nudilo tamo. A dolaziš u novu sredinu, kako ćete primiti, doćete primiti jala. Mislim, više faktora utjecalo na to. Ja, nova sredina, nova sredina, vode. da. Da li te neko miriše ili ne miriše, život je čudan. Danas, iz vaše perspektive, kada pogledamo i ove mlade fudbalere, da li ima neka poruka koju biste mogli poslati njima? Velika razlika, da se mi razumijemo, velika razlika danas i što je bilo u prošlosti. Danas svi ti momci imaju menadžere. Svi ti momci, ja da sam imao menadžer u Sarajevu u tom periodu, ja nikad Brčkog vidio ne bi. Što se tiče fudbala kao fudbala. Jer oni ne mogu napraviti tu grešku, jer imaju ljudi koji vode tu njihovu politiku, karijeru. Upravo to, koji su usmjereni i ne može se desiti, na primjer, ko što se znalo se desiti u Zvijezdi, završi karijeru i završi na buvljaku. Na buvljaku završi. Dođe 30 neka godina, ufatite povreda vamo, ne možeš još igrati fudbal, nisi na nekom nivou, tako da velika razlika. Danas sve ti momci su obezbijeđeni. On čim je potpisao prvi profesionalni ugovor, on je obezbijeđen. To je ta velika razlika. Dok ranije nije bio taj slučaj kod nas ovdje. Da, ogromna razlika. Da, velika razlika. Velika razlika i u financijama, velika razlika i mentalitetu. Upravo to. U rezonovanju stvari. Danas se ne može desiti, na primjer, ko što sam ja otišao, na primjer, otišao sam iz Sarajeva s 27 godina, mladi reprezentativac i odem u drugu ligu gdje izvisim s ugovorom. Poslije 6 mjeseci mislim da sam slobodan, a ono ima ugovor na 4 godine. Da. I tako ti, iako sam doživljavao sam, na primjer, određene situacije gdje ljudi koji gledaju utakmicu kao ovaj momak igrao, Radljaš igrao, kao što ostaje ovdje? Otkud ovdje, što ostaje, što se zadržava, dok drugi kaže, ma joj, kod njega nešto nije u redu kod njega, čim on neće da ide, čim on ovdje ostaje, kaže, nešto nije, kod mene su te priče dolazile, kaže, nešto nije u redu, kaže, kod njega, dok on neće da ide, ovaj kvalitet, mladi 25 godina, a zadržava se ovdje. Međutim, život ko život. Sudbina čovjeka odvede. Upravo to. Danas, hodno i plasmanu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, Raja skuplja Panini sličice, velika je pomama za našim reprezentativcima. Koliko imam informaciju, vi ste imali vašu sličicu, je li tako? Ne ponesu, imam album sa sličicama gdje je moja sličica u dresu Sarajeva i ekipa Sarajeva, možda jednom na drugom priliku, gdje nisam htio da ponesem, rekao da ne opterećavam, ali ima i u čokoladicama izlazi. Jer, na primjer, ja sam doživljavao, ja sam dijete mali, u ulici dođeš ti,
dijete od prvog komšije do mene dođe, joj, i imam vašu sliku, i pokazuje mi sliku, igraju ono, pola igraju. Pola cijelo. Igra se, imam tvoju sliku, jer izlaze u čokoladicama, izlaze. Da. Ne, imam album, cijela bivša Jugoslavija, svi igrači. Da, danas pa nini sličice, a nekada u čokoladicama su naše legende našeg fudbala izlazili. Ne, u čokoladicama. Da, u čokoladicama. Slike. Gospodine Hamdo, hvala vam na ovom razgovoru, na svim uspomenama koje ste podijelili sa nama i na jednoj iskrenoj priči koja je nas vratila u neka druga vremena. Hvala vama na pozivu, što sam imao priliku ovako malo opušteno da pričamo o nekim stvarima iz prošlosti. Umro stari pjesnik, umrla Emina, ostala je pusta bašća od Jasmina.